Kako opisati Vinkovce u kratkih 120 sekundi? Nemoguće. U Vinkovcima su rođeni brojni poznati i znameniti ljudi poput Ivana i Josipa Kozarca, ali i skladatelja hrvatske himne Josipa Runjanina. U Vinkovcima su rođena i dva rimska cara, Valentinijan i Valens. Prema službenim podacima na prostoru današnjih Vinkovaca i okolici, naselje je postojalo već u početnom razdoblju Neolitika, odnosno još nekih 6200 godina prije Krista. Upravo su plodna zemlja, bosut, šume prepune divljači, ali i umjerena klima, bili jedan od razloga što se na području Vinkovaca kontinuirano živi više od 8000 godina. O značaju Vinkovaca govori i to da se mogu pohvaliti čak 3 autohtone kulture: Sopotska, Vučedolska i Vinkovačka kultura. U središtu Vinkovaca, prilikom kopanja temelja za današnji hotel Slavonija, pronađen je i najstariji indoeuropski kalendar Orion. Malo je mjesta na svijetu koja kriju toliko priča, a jedna od neispričanih priča svakako je gastronomija ovog grada. Od zanimljive fuzije tradicionalnog i modernog, igre s lokalnim namirnicama i novih zanimljivih okusa, pa sve do aljinih ćevapa iz restorana San, koji je nezaobilazna destinacija za sve ljubitelje mesa. Tu nikako ne smijemo zanemariti Šokački stan, jedinstven i zanimljiv ambijent gdje ćete moći probati slavonski čobanac pripremljen na tradicionalan način. Ko nije toliko raspoložen za jela na žlicu, moći će uživati u mirisima i okusima slasne janjeće koljenice ispod peke. A ako vam ni to nije dovoljno, tada ćete jednostavno morati pogledati ovaj film. Pozdrav gladna braćo i dobrodošli u novu emisiju Gastro Tražilice. Gastro Tražilica je stigla u Vinkovce, a danas ćemo napraviti jedan malo drugačiji uvod. Iza mene ne nalazi se restoran, već poznata brijačnica ili barber shop gdje nas čeka naš domaćin Krešo. Ako se pitate zašto brijačnica, brijačnice su u povijesti bile okupljalište ljudi, mjesto gdje su se govorile razne informacije i tajne. Idemo sad unutra da mi Krešo napravi frizuru, bradu, nakon toga idemo po restoranima, a vi ostanite sa nama. Ćao. Pozdrav. Ljudi, ovo je Krešo kojeg sam najavio u uvodu. Ti ćeš mi danas, pretpostavljam, napraviti dobru bradu, dobru frizuru, jer ne mogu bilo kako doći u restoran. Tako je. Idemo raditi. Ajmo. Krešo, šta ćeš mi sad raditi? Evo, za početak ćemo napraviti klasičnu obradu. Dobro. Poslije toga idemo jednu finu marinadu sa najljepšim uljima i black pepper, fresh naravno. Aha. I sad se dvoumim još, hoćemo raditi klasičan sous vide ili ići samo na slow cooking, pa ćemo vidjeti kako će ispasti. Znači, moraš mi biti spreman za ono što idemo danas posjetiti. Tako da pripremit ću te na najbolji mogući način. Hvala lijepo. Hvala tebi. Tako, hvala. Opa. Ja sam zamislio da krenemo od početka, znači idemo iz centra grada. Dobro. Tako da... Hvala lijepo. Ovo je meni jedno od omiljenih mjesta, naravno. Uz sva ostala druga koja ćemo posjetiti. Već vidim i zašto, već vidim i zašto. Nadam se da ti se sviđa, barem ovo vizualno.
E sad, koliko sam ja shvatio, ovdje imamo pohladnu koljenicu koja je punjena, koliko vidim, feta sirom. Objasnio mi malo kuhara da su je prvo kuhali, pa su onda napunili sa fetom sirom i zapohali, je li tako? Tako je. To si već jeo, nisi? Nisam, ovo je znači jedno od novih jela koje tek slijedi na jelovniku. Aha, A to je za razliku od tvog tanjura. Mislim da se puno više vidi što bi moglo biti. Znači imamo patku suvi, je li tako, sa rimskim njokima. Jeste. Znači jedno od jela koje ja obožavam. I stvarno izgleda dobro. Da. Ako sam razumio, znači rimski njoki, ko ne zna, ide kombinacija grisa i parmezana. Tako je. I uz jednu patku ja mislim da se jako dobro slaže. Ok. Ajmo probati, pa ćemo kombinirati ti i ja da vidimo. Može, naravno. Ono što Krešo nije rekao, znači nalazimo se u restoranu Lu u centru grada, je li tako? Jeste. Ajmo vidjeti. Moram ti reći da si bio u pravu. Sad kužim zašto je ovo tvoje omiljeno jelo. Mislim samo da si ti krenio boljim slijedom. Da. Pošto je patka mekša, Je. manje intenzivna, ovo je brutalno. Da, ti ćeš možda malo manje doživjeti patku, ali s obzirom da si ti ovo već probao, ne gubiš ništa, realno. Istina. Ovo nisam očekivao, evo moram priznat. Ovo je savršeno. Tu su reducirali umak. Mislim da je to od pečenja, možda čak i malo vina. Patka fenomenalno pripremljena, suvidirana 18 sati. I rimski njoki koji su onako dosta neutralni i fino idu uz patku. Meso. I na šta mi se sviđa? Ostala je mi ova korica hrskava, a iznutra je onako fino mekano i nije prepečeno. Znači, sočnost je na razini. Sokovi su ostali tu. Ja moram reći, pošto sam iz obitelji koja je sa sela, Dobro. da nam je patka bila jedno od omiljenih jela zato što je baka to znala pripremiti kako treba. Pa to je zapravo I ona onda klasična bakina, tradicionalna Tako je. kuhinja, da. Samo ne sa rimskim njokima, nego recimo sa mlincima Naravno. ili nečim drugim, jel? I onda mi je drago da mogu u gradu pojesti jedno tako jelo, pošto nije uobičajeno. Znam da je uvijek problem i sa piletinom, dok je patka puno kompleksnija za napraviti i nema je baš na menijima. Istina. Tako da ovo je i poruka ugostiteljima, stavite na meni patku, stvarno je kvalitetna namirnica, može se kombinirati s raznim prilozima i ljudi ju vole. Mogu ja sad malo od tebe Tako je. probat? Znaš šta mi se sviđa ovdje? Zapravo što uz ovo jelo ne treba salata. Meni je ova kombinacija sa... Čini mi se... Mislim da je to rukola. Rukola sa balzamikom. Brusnica, nisu brusnica, ovo bi bila... Ili borovnica. Ovo je borovnica. Borovnica. Luk, kiseli. Savršeno svježava. Ovo je ipak dobra ideja. Do sad nisam vidio da itko poha koljenicu. Znači prvo su je kuhali, onda su napunili, kao što sam već rekao, u samom uvodu feta sirom, koji je onako malo slankast, ali opet, znači nije ništa preslano ovdje. Ne, balans mi je savršen. Ono što mi je bilo malo upitno, to pohanje. Kako? I meni. Kako to može funkcionirati, a da ne zezneš okusa koljenice? Hrskavo, mekano, sočno i ova lagana kiselina balzamika. Evo, kažem, prvi puta jedem i mogu reći pogodak. Pogodak. Imam osjećaj da će ovo biti jedan od hitova u naredno vrijeme. Ali ruku na srce, moram sad to ovako reći javno, ja sam ipak tradicionalist i ova patka s rimskim njokima za ocjenu više. Meni. Jeste, patka je dugo na meniju. Porcije su dovoljno obilne, sve je lijepo servirano, znači nekakav polubistro, polutradicionalna kuhinja, malo modernog tog pristupa, sve onako uklopljeno u ovaj interijer. Jeste. I s obzirom da smo u Vinkovcima, odnos cijena kvaliteta je
Savršeno izbalansiran. I to isto. Savršeno izbalansiran, evo. Cijene ću naravno ostaviti u komentarima, kao i svaki put, ali da, cijene su stvarno prihvatljive. Sjajno. Svaka preporuka za patku, dobra ideja, dobra egzekucija, fini hrskavi poh, feta sir ne dominira, sve je lijepo u balansu, ova svježina, rukole, kreme od rečeta balzamika, ta slatkoća. Mislim da je ova borovnica više ovako za dekoraciju. Okay. Dovoljno obilno, ne treba nikakva salata niti prilog po meni za ovo jelo. Ne, ja ne bi salatu. Da. Eventualno predjelo juhe. Možda ili to. juhe ili jedno od 3 predjela za koje ja znam da su ovdje. Poslije toga, ako neko ima snage za desert i dobro vino, naravno. Živjeli ljudi. Živjeli. Domaćin je preporučio da obavezno moramo probati njihovu mesnu platu. Ovo izgleda drugačije i jako dobro. Evo, ovako vizualno mi se sviđa. Odabrali smo si par vrsta mesa, njihove specijalitete. Tu je punjeni otkošteni batak zabatak, unutra je sir slanina. Mislim, u Slavoniji se nalazimo, logično da je slanina tu. Imamo svinjske medaljone. Ražnjić, tris, 3 vrste mesa, sama riječ sve kaže, znači junetina, svinjetina i piletina. Malo prilog krumpirići, čeri rajčice, gurmanski ćevap punjen isto sirom i slaninom. I ja mislim da je to, ako se ne varam. Tako je, nema više sharinga, jedemo. Da, sad ćemo mi to sve lijepo probat. Da vidimo. Ajmo s piletinom, a? Idemo, krenite redom. Ono što je još bitno naglasiti da je piletina omotana u svinjsku maramicu. Da. Što bi trebalo dati sočnost? Tako je, da bi trebalo biti sočno. Ja ću si odmah malo staviti priloga. Čini mi se da tu ima i koja gljiva. Da. E sad, što se tiče ovih priloga, ajvar, sjeckani luk i tzatziki. Znači kombinacija krastavaca, ako se ne varam, i bijelog luka, jel' da? Vrhnje nekako ili sir, moralo bi biti. Sad ćemo vidjeti kako su oni ovo napravili. Hrskava korica. Da. To mi se sviđa. Ovo je neka njihova varijanta tzatzikija. Znači, osjetim krastavce, ima kopra. Mislim da je mješavina, da, vrhnje i nekog sira. Ovo su oni radili, tako da cijenim. Priznam da nisam probao, tako da svakako ću. Jedino što sam uvijek skeptičan prema ajvaru, pošto ga moja mama radi. I ja isto. Često se stavi onaj jeftiniji komercijalni ajvar i ako si fan domaćeg, uvijek primijetiš razliku. Tako da. Ajde, ovako ćemo. Uzet ću svega pomalo. Meni se jako dopada ovaj tzatziki. Sviđa mi se što su napravili neki svoj domaći i jako dobro ide uz piletinu. A luk ćemo, znamo s čime ćemo luk jesti. Da, obavezno uz ćevap. Naravno. Prilog sjajan. Ovi mali krumpirići, odlični, mekani. Sviđa mi se što nisu stavili pomfri. No. Gledajte ovo. Moram priznat, nisam ni siguran da li ovdje uopće služe pomfri. Ako ne služe, ja ga nisam ovdje to je veliki plus. Ni vidio, ni jeo. Tako da mislim da ga ni nema. Piletina je dobra. Savršeno paše tzatziki. Jel da? Daje tu svježinu. Kopar. Kopar mi je i odličan. Ja sam ljubitelj. Da. Ajmo vidjeti kakvi su medaljoni. Da vidimo. Lijepo pečeni, ostali su roskasti iznutra, znači nisu isušeni, što je jako bitno, znači sam da kod svinjskih medaljona najčešće ih isuše. Isto koji i piletina što zna stradat.
Bravo. Sad ćemo i to ovako malo močiti. Aj vidi, boja mi se sviđa. Rekao sam ti, Boja mi se školski sviđa. pripremljeno, ispečeno. Jeste. Da vidimo kakve su lepinjice. Ja ću ih preskočiti s obzirom da nismo ista kategorija, pa moram se paziti na ovaj dio da te mogu pratiti. Ne bi volio preskočiti ništa u ovom slijedu. Mislim, čovjek je mršav. Ja sam gurman, ali Da. Ali vidim da onako držat ću se ja mesa, ipak. Živio. Zdravlje. Vidim ja na čevapa. Da vidimo sad. Kako se lijepo fino pečen, nije isušen. Čista junetina, unutra sir slajna. Pratiš kanal, znaš koliki sam fan ćevapa. Naravno. Ako je ko probao ćevapa, to sam ja. Mislim da ne postoji kompetentnija osoba za reći i usporediti ćevape po Balkanu. Možda eventualno moj kolega Pakito, ali jako dobar. Znaš što mi se sviđa? Iako se radi o smjesi, gdje su kombinirali to sa slaninom i sa sirom, ostala je ona fina struktura mesa. Znači kad zagrizemo osjeti meso, nije isušen, lijepo pečen, nije preslan, niti je pikantan, to mi se isto dopada. I onako blago se osjeti ta slanina. Skroz drugačiji. Znači ovakav ćevap još nisam probao. Inače, ovdje ćevap dolazi kao zasebno jelo, drugačije serviran. I to je ono što cijenim. Znači, popratio sam cijeli tvoj serijal. Mislim pa da, znaš sve. Slažem se sa tvojom ocjenom ćevapa. Znamo gdje je najbolji. Tako da... Volim restorane koji ne pokušavaju kopirati sarajevski stil, travnički stil, banjalučki. Znači, oni su odlučili napraviti svoj ćevap, nekakav autorski ćevap, gdje je baza, fokus na mesu, slajna uopće ne dominira, taj sir skoro da se ne osjeti. Sočan. Upravo to ono što mora biti. Tako je. Velika pohvala, velika pohvala. Što je ovo tu? Ovo nismo spomenuli uopće. A ovo je rolica. Rolice smo zaboravili. Tako je, rolice smo zaboravili. Pa kako smo zaboravili rolice? To si ti kriv. Nevidljiva je. Odavdje je bila. A mi to prerezati da vidimo što je unutra. Znači pršut, mozzarella, ako sam dobro slušao domaćina, i pesto. Što je ovako zanimljiva kombinacija. Italija. Da. I puretina, što nije toliko uobičajeno. Mislim da bi naši ugostitelji više tu kombinirali to sa svinjetinom. Apsolutno, da. Osjeti se. Ali sviđa mi se što pesto ne dominira. Znači daje taj blagi onako touch, ali je u balansu. Čeri rajčica mi ide uz to. Sad ćemo probati. Sad bi ti moj kolega Horst rekao da mrzi grilane rajčice. I ja se s time slažem. Ali ovdje, ova čeri rajčica baš paše s ovom puretinom. I bio si u pravu. Talijansku hranu sam uvijek gledao kroz boje. Pa je, zeleno, bijelo i crveno. I nikad nisam fulao, ako sam i sam radio. Tako da. Ovo je ovaj crveni detalj. Evo ga. Imao sam sličnu varijantu u Srbiji kad kombiniraju više vrsta mesa u ražnjiću i to zna biti dobro. Samo treba dobro začiniti, možda prethodno marinirati da bude sočno. Zanimljivi začini unutra. Ajde probaj. Kao da osjetim tu poriluk onako. U nekom aftertasteu. Baš me zanima što ćeš ti reći. Kuhar nam nije htio otkriti što je unutra.
Da malo ispred usta. Mislim baš da je taj poriluk ovdje fino iznenađenje. Je. Neočekivano. Iznenadio me, ali sviđa mi se. Da. Posebna preporuka od Gastro Tražilice, ako dođete u Lu, naručite ovaj njihov domaći tzatziki, rade ga na drugačiji način, daje svježinu u ovom roštilju i sjajno mi se sljubljuje s mesom. Pogotovo ove arome kopra. Priznajem, ne bi prepoznao sada možda da ovdje ima ta triologija mesa. Nije isto. Ne bi prepoznao. Osjeti se drugačija struktura mesa na pojedinim dijelovima, ali opet kažem, ne bi skužio, ne da. Toliko, s tim da kažem, poriluk, jako dobar moment. Ovo prvi puta jedem, stoga pretpostavljam da je ovo novi dio menija. Je, i odličan je. Kad bi ovako morao izdvojiti, što ti je na prvom mjestu, drugom mjestu, trećem mjestu? S time da uzmi u obzir i ona glavna jela prije roštilja. Pa kad već čekamo. Kad već čekamo, da. Ćevap mi je stvarno bio dobar. Tu mi je negdje, na vrhu. Skoro ćevap. Jel da? Jeste. I to je ovako iznenađujuć odabir. Evo. Nisam mislio da ću u restoranu Lu istaknuti ćevap da mi je u vrhu, ali stvarno je. Ćevap i patka koja je moj, generalno nekakav stalni, konstantan meni. S obzirom da volim ovdje doći do ručaka, on mi je pauza u poslu. Tako da ne volim se prejesti, pa onda otići ponovo raditi. Ali, evo, ćevap i patka su mi tu pri vrhu. Ja bi se složio s tom. Poslije toga bi možda stavio piletinu. Sočna mi je, fina mi je, izbalansirana je. Je. Dobro dođe ta svinjska maramica. Ona isto malo da drugačiju aromu. Korica je bila hrskava. Ja bih potpisao tvoje riječi. Znači, ćevap i patka su mi tu negdje. Ako gledam ipak nekakvu ozbiljniju gastronomiju, onda bi možda blago istaknuo patku, ali s druge strane ćevap me baš oduševio. Iznenađenje je ćevap. Tako je, i onda ne mogu drugačiji. Da. Drugačiji. Piletina onda ide na nekako drugo, treće mjesto i možda bih još spomenuo ovaj tris. Da. Kao nešto drugačije, posebno sa tim twistom poriluka, što je iznenađenje, kao što si sam rekao. Istina. Lungić, korektan. Korektan, da. Bez greške. Da, bez greške spečen, ali to je ono što očekujemo možda od Lungića. Tako je. Nema tu sad nekog oduševljenja, nije on toliko zanimljiv kao jelo, ali sve ostalo jako dobro posloženo, prilozi izvrsni. Ove čeri rajčice, ovi krumpirići mali, tzatziki domaći. Tzatziki posebno preporuka. Jel da? Evo, meni, da, iznenađenje. Nema greške s ajvarom, probao sam ga. Nema greške. Nije komercijala, ali tzatziki je level up. Slažem se. Da. Evo nas, dragi gurmani, naša druga lokacija, mesnica Karinčić. Odmah kraj mesnice je restoran San. Sa mnom je sin Edin, koji inače radi u restoranu. Kako je nastala priča, odnosno koje godine je krenula priča mesnice pa restorana? Pa moj otac je doprao u Vinkovce, 71. godine krenula priča sa mesnicom. Moj otac već dugo u mesarstvu. I onda poslije mesnice se bilo 97. 8. godine otvorila se jedna pokraj mesnice pečenjarnica. To isto je bilo jedno vrijeme bum. Poslije toga smo imali potrebu za širenje. Jer je bilo mušterija, gostiju sve više nismo mogli taj kapacitet izbaciti, bile su potrebne veće snage i već je Bujan bio veliki posla. I od tada kreće ta neka obiteljska priča, gdje smo tu sve obiteljski, brat, sestra, snaje, mama, tata i... Svi radi. Svi skupa radimo. Ono što je zanimljivo i što će vjerojatno biti zanimljivo našim pratiteljima, znači meso koje ovdje vidimo dolazi u restoran i sve se uvijek radi svježe. Apsolutno, što tiče mesa, sve apsolutno je naše meso. To braća uzgajaju, oni vode brigu oko toga. Ja sam u restoranu, ja vodim tu priču. Svo meso
što dođe u restoran dolazi isključivo iz mesnice i sve naše domaće s naših polja. Imate svoje stejkove, radite vlastite ćevape Tako, i još tako. neke proizvode. Tako. Apsolutno sve od mljevenog od žubastija, ćevapa, rošti, kobasice, leckovačke pljeskavice, punjene, klasične, sve što tiče. Glavna smjesa je ćevap smjesa, od te ćevap smjesa sve ostalo proizvodi, znači nema nikakvih aroma, nikakvih aditiva da se dodaje sve na bazi domaćeg mesa. Što tiče Fiorentina steakova, to sve radi brat Nermin, on mi priprema cijeli taj proces. Mi nastavljamo dalje zrenje u restoranu, mada nije potrebno toliko neko veliko zrenje, tako meso, jer tako meso već zrelo za uporabu, pa nisu potrebne neke dodatne, ajmo nazvati dry age. Evo Edine, doveo si me do vaših peka. Što se sad tu konkretno događa? Sad trenutno smo u procesu završavanja peka teletina janjetra. Moram naglasiti da je to naše domaće meso, to moja braća pripremaju. Što je rijetkost, posebice kod teletine koje je sve manje? Tako je, sve manje, sve više uvoza. Mi gledamo uvijek, jer mi to jedemo prvenstveno i želimo da bude domaće, ne želimo nikakve da ima puno injekcije ili ostalo. Jasno sve. Uvijek želimo da znamo s čime se... Drago mi je da si iskren. Da, to je... Nas u obitelji ima jako puno, tako da hvala Bogu pa i vidi se da zdravo jedemo. I sad me za kraj vodiš gdje? Sad vas vodim do Roštilja, mog poznatog Vinkovačkog. Ok. Idemo prvo. Ajmo ljudi na roštilj. Što si nam tu pripremio? Za nas je pripremio jedno hladno predjelo, trenutno još na hlađenju. Dobro. Ali su nam ovdje pogačice kukuruzne sa maslacem našim domaćim, pa imamo tatarski biftek za tebe. I onako si ga na krupnije malo kosao, jel tako? Pa ja ga na krupno, ali kako ja njega radim dosta vilicom i žlicom, mi dobijemo jednu laganu onako polukremu, ajmo tako nazvati. Jer onaj krupni to je već neki ragu, to već slično kod tatarski, ali za moje osobno mišljenje da nije to to. Dobro. Ali probat ćete moj pa ćete mi onda reći vaše. Može. Vidimo ovdje da si pripremio i nekakve specijalitete od mljevenog mesa. Tako je. Ovdje imamo punjenu vješalicu našu. Dobro. Pripremio sam za vas za probu. U maramici, jel tako? Tako je, svinjskoj maramici, unutra je punjena sa puričom šunkom, sirom, buđolom i kiseli krastavci i gljive. Naši poznati ćevapi su spremni za... Koje smo vidjeli zapravo u proizvodnji. Tako, u proizvodnji smo pravili. Naša džubastija, to je male kao, ajmo reći, pljeskavice koji su na bazi teletine i one su stvarno nešto specifično naše. Većinski teletina ili kombinacija? To je većinski teletina, 90% je teletina, ostalo može biti i dodatak janjetine, jer u janjetini uvijek ima taj neki štih na roštilju. Da, malo. I stvarno je potrebna. Možda neko ne voli janjetinu, ali izgubi se ta nota teškosti janjetine na roštilju. Ona da baš nakon neki lijepi štih. Mislim, po tradiciji se uvijek u ćevapi stavljala janjetina ili malo ovčetine i tako dalje. Ovčetina masnija, ali pošto znaju u današnje vrijeme i ovce biti neke malo preintenzivne, pa bolje da se stavi janjetina ili sigurno. Tako je. Leckovačka pljeskavica punjena. Ovo je nešto isto naš specijalitet, to je možda jedan od najprodavanijih proizvoda u restoranu što tiče roštilja. To je jedna pljeskavica smjesa na bazi ćevapa. Unutra se puni isto punećom šunkom, sirom, buđolom i gljivama. Krastavce, kicele ne stavljamo iz razloga što davaju kiselinu mesu, gubi se ona ta... Da, to je dobro sa svinjetinom spojiti. Tako je, da. Fiorentina steak, T-bone. Tako, imamo fiorentinicu ovdje jednu, pa ajmo reći više masnoće nego mesa, baš je ubojica. Imamo ovdje T-bone jedan. Simentalac. Tako, obavezno simentalci uvijek. I janjeći naši kotletići, oni su... To kao smoki, ne možeš ih prestati jesti. Kao grickalice. Znaš šta? Vidim da su nam ćevapi pri kraju, ajmo probati po komad. Naravno. Vidimo. Ovo mora da bude... To je to. Nemamo šta tu više komentirati. Idemo na degustaciju. Evo ljudi, možete pogledati, dobili smo jedan tatarski ili tartar biftek, onako nakosano, kako to radi Edin. Uz to nam je servirao i njegove, ajmo to nazvati, umakiće. Sweet chili koji nije toliko uobičajen, ali može se kombinirati. Imamo senf, imamo Dijon senf u granulama, malo grana padana
kiseli krastavci, inčuni iz Zadra i kapari. Tu su njihovi mali krušići sa maslacem i sad ćemo mi to kombinirati, probati. Ja sam veliki ljubitelj tatarskog. Vi svi koji ćete pisati u komentarima da se ne kaže tartar biftek, znači ispravno je jedno i drugo, i tartarski, tako da znate. Ako mi ne vjerujete, samo googlajte. Hoćeš ti probati prvi ili ću ja, kako ćemo? Hoćemo zajedno? Zajedno. Ajmo. Zajedno. Ja ću prvo probati ovako čisto, da vidim uopće kakav je okus mesa. Slažem se. Znam iz pouzdanih izvora, ne jedemo prvi puta tatarski, da si ljubitelj. I gdje god vidim da ga rade sami, naručim ga. Uvijek. To mi je jedno od najboljih predjela i izvrsno se sparuje sa vinom. Naravno. Ja ne znam da li postoji bolja stvar od tatarskog da ti tako otvori apetit. Apsolutno. Znači najbolja priprema baza za glavna jela. Ma moram sad ja još se tu malo... Znaš šta? Ćemo mi to malo spariti s ovim njegovim dodacima. Da. Možda ovako. U biti su dodaci ti koji ga mogu podignuti. Da vidimo. Sviđa mi se ovaj dijon kako izgleda. Da, i meni su. Idemo probati. Kako ide zajedno. Kapari mi nisu toliko uobičajeni. To nije obavezno, vjeruj mi. Ozbiljno. Stavi. Vjeruj mi. Ovo veze nema s onim kupovnim inčunima, kakve recimo možeš kupiti u Lidlu. Osjeti se da je domaći inčun. A? Si ti rekao? Ajmo. Dijon mu daje onu jednu svježinu i onda još inčun, tu slanoću i onako specifičnost, savršeno. Ja se ne bi nikad usudio A? Ne bi. na ovaj način, ali kako iznenađenje. Malo ovih krastavčića. Ajde, probat ću. Ja volim inače kapare. Da, slažem se. Pogledamo kako ide sweet chili. Neću se praviti fin, ja ću to ovako prstima. Da, bome se više ja neću. Meso je fantastično. Svježe, ukusno. Mako je malo napravio na kremu. Ja bih po boji rekao da je to danas napravljeno. Da to nije iz frižidera, da to nije ništa. Daleko od komercijale. Evo, ne znam, ti imaš puno više iskustva. Ovo što si rekao, vidi se da je svježe napravljeno, da ga je dugo kosao, napravio od toga doslovno kremu. Sviđa mi se ta svježina kod mesa. Isto tako napravio je taj mali twist, dodao je te umakiće sa strane, pa se ti možeš kombinirati, da li hoćeš jesti čisto ili ćeš napraviti mali zaokret pa ga pojačati sa dižonom koji mi najbolji ide uz to. I onda još tu inčun. Grana padano može i ne mora, to je sad sve stvar vaših preferencija. Uz to vino, savršenstvo. Ako bih davao ocjene, a u ovoj emisiji ih neću davati, nego ćemo samo napraviti nekav redoslijed top 3 jela u svakom restoranu, ovo bi bila čista desetka. Tu sad radim iznimku, samo zato što smatram da je savršeno. Slažem se. Ta svježina čistog mesa kojeg ja volim, okus mesa. Mogu ga jesti samog. Ali, ono što si mi preporučio sa inčunima, kombinacija iznenađenja. Da. Ja neću raditi nikakve uvode, neka ljudi gledaju, uživaju. Mislim da ovaj prizor govori sve. Ovo je razlog zašto je restoran San jedan od najboljih restorana što se tiče mesa u Slavoniji. Sad vidite i sami. Sve ovo je došlo sa njihovih polja, sve je domaće. To je bitno naglasiti. Ovdje su nam pripremili
ono čime se jedin diči Fiorentina steak. Fiorentinu steak ne možete pojesti na puno mjesta u Hrvatskoj. Mislim da su ga radili ili medium rare, to ćemo vidjeti zapravo kako je pečeno, sa grilanim povrćem. Ovdje imamo janjeće kotlete. S time bi ja prvo krenuo, ako se slažeš, Evo, jer se već hlade. To me je najviše zanimalo, odakle da krenemo. Da, ja mislim da sa janjećim kotletima, čisto zato da se ne ohlade. Što se tiče roštilja, imamo njihovu legendarnu punjenu vješalicu koju pune sa budžolom, sirom, krastavčićima i purećom šunkom. Imamo i leskovačku pljeskavicu. Sve stavljaju isto kao i u vješalicu, ali bez krastavaca. Imamo džulbastije koje je 90% teletina i njihove ćevape, većinski junetina i malo ovčetine, odnosno janjetine. I domaći kruščići. Prijatelju, vadi. Krenemo. Ajmo. Je li ovo luk? Ja mislim da je. Onion ringsi, čini mi se. I to domaći, pazi. Nisu oni puhani iz friteze. Nisu. Da vidimo sad. Lijepo. Dobro meso izgleda, malo crvenkasto. Jako lijepo pečeno što se mene tiče. Stari moj. Znaš šta ja volim? Ti pokažem. Pravim se fin dok ne kreneš. To je to. Ovaj dio oko kostiju. Tu osjetiš taj šmek janjetine. Savršeno. Fiorentina nas čeka. Hoćeš nam ti izvaditi možda po komad, da? Može. Ajde. Može. Ipak si ti domaćin da ti ljudi ne pišu pa kako si to ugostio Miru. Idemo ovaj dio. Može. Zahtjevniji od sredine. Pa nadalje. Fino ovo malo masnoće. Da. I možeš još... Dobro, mogu si sebi, nema veze. Budem ja pojeo. I može malo povrća. Dva različita dijela. Dobro. Sebi izvadi mesa. Evo, bit ću bezobrazan prvo sebi. Ne, obavezno da se meso ne hladi. Samo malo još povrća. A možeš sa vilicom, kaj ide. Nek ljudi komentiraju kako si mogao sa svojom vilicom. Kako smo mi to sad? Da. To. Napravili. Ovako. Dovoljno. Evo ga. Je, medium rare. To je to. Ja ću dodati malo soli, zato i služi. To je to. Ja ću, osim soli i papu. Može. Meni je to... Jel bila veća? Standard. Sana. Da. Ne znam, u odnosu na prošli put kad si bio ovdje, nisi prvi put. Nisu se pokvarili. Jel da? Jednako savršeni. Čak bih rekao da su mi ovdje nešto bolje ispekli meso, tamo je bio neki medium, a ovdje je baš medium rare kako ja volim. Možda čak na nekim dijelovima ide i prema rare. Što je meni... Još bolje. Moj, da. Tako je. Moj favorite. Steak. Znaš što mi se sviđa? Što kad zagrizeš, svi sokovi se osjete onako po ustima, se razliju, osjetiš okus onog pravog svježeg mesa. Osim što je dobro pečeno, ja vjerujem, odnosno uvjeren sam da tu kvaliteta samog mesa, namirnice, igra puno bitniju ulogu. Je. I nije previše odležavano. Znači, ovo je više onako nekakav ovo nije klasičniji steak, svježiji. Ovo nije dry age. Da, tako je. Tu sad možemo pričati o ukusima. Ja sam onaj koji favorizira svježije. Ja volim jedno i drugo, ali kod ovakvog komada mesa, način na koji oni to rade, on mi je jako dobro. Jeste. Oni su, mislim, tu ipak htjeli zadržati onaj originalni okus mesa, pa ga nisu toliko odležavali.
Iako je meni domaćin rekao da meso samo po sebi nešto odležava dok prođe kroz te procese, ali da je ovo ipak, što ti kažeš, svježe, jel? Salatu nam vadim, ne vadim. Evo, Krešo, malo može? Može malo. Ajde, čisto ono da... Može malo, međutim... zašarenim tanjur. Da. Oprosti mi. Tako. Ono što znam da često spominješ, salata mora doći začinjena. Apsolutno. Nije na meni, nije na gostu da se začinjava salatu. Posebice ako dobivaš kupus, on se mora dobro izniječiti, pripremiti, nasoliti, da bude onako mekan, užitan. Da. Nježno, u steak. To je jako dobro. Neki dressing, onako malo slatkasti. Po meni ovdje nema ne greške već. Ne, savršeno. Ne vidim. I baš ta kombinacija što si rekao, ova salata s dressingom, Fiorentina, top. Malo posolite još, popaprite po vašem nekom guštu. E sad, ja bi malo na roštilj krenuo, a? Uzet ću si jednu džulbastiju, mislim da svako sebi može sam ovdje. Jedan ćevap. I pola komadić vješalice. Upravo to. Prvo džulbastije, da vidimo, baza teletina. Evo ja moram priznat da je meni izbor između ćevapa i džulbastije uvijek džulbastija. Čak bi se složio s tobom. Ta teletina da ono nešto. Da. Iako sam ljubitelj ćevapa, naravno. Da, naravno. Da. Ali znamo da jedemo ćevape. Tako je. I ono što bi ja naglasio, do sad nisam vidio da ni jedan restoran ima džulbastije. Ne znam da li ti imaš takva iskustva. Ovdje u Slavoniji i Baranji neko džulbastije da radi. U Slavoniji ne znam, evo. Da. U Zagrebu? U Slavoniji ne znam. U Zagrebu? U Zagrebu nisam, nigdje ni istraživao na neki način, ja jesam, ali nisam. Da, možda je tvoj teren malo više već moj, ali u Zagrebu sigurno nisam jeo džulbastiju. Zato bih istaknuo u ovom restoranu da se obavezno proba. I džulbastiju bez kajmaka ne jedem. Znači, zanima me samo, evo. Sad ću ja napraviti jednu priču. Njihove domaće lepinjice, hrušići. Kako ovo ide? Ovako, malo džulbastijice gore. I onda malo kajmaka i evo. To je to. Za mene raj. Dobar kajmak. Lepinjice savršene. Kvaliteta mesa. Ne znam da li ih sami peku. Mislim da Same lepinjice. Ili ih nabavljaju tu od neke lokalne pekare pa ih onda samo malo baci na roštilj, to ne znam. Ali ovo nije komercijala. Ne, nije komercijala. Pazi, toliko su mekane, prozračne. Mislim, tople. I tople, tako je. Znaš šta, volim kad mi se ovako luk nasjecka. Znači, da ga ja lagano mogu... Bosanska škola. Jel da? Je. Evo, to je to. Da, to je to. Luk savršen. To je to. Kajmak, džulbastija, luk. Ajde da pravimo tu leskovačku. Ovo izgleda kao kolesterolska bomba. Sočno. Hrskavo. Hrskavo izvana, dobro začinjeno. Roštilj na drveni ugljen. Sve po pesu. Miris se osjeti, jel da? Da. Miris dima. Odnosno i okus čak. Bio si u kuhinji. I probao s roštiljem, tako da...
Bez obzira na sve, ja sam dijete koje I treba. sa sela i naviklo Pojačaj. na ovakve stvari. Baka je proizvodila kajmak, djed je imao ovce, Nisam to tako znao. da, tako je. Janjetina mi je favorite, ono, jelo, isto kao što smo jučer pričali, Jesmo, da. lopatke. Tako da, kriteriji su dosta visoki postavljeni od strane. Bome da. Ja sam primijetio da svi moji gosti koji su navikli na domaću hranu znaju prepoznat vrhunsku namirnicu i imaju visoke kriterije. Je. Tebe ne možeš recimo prevariti da ti dam sad tu meso iz trgovačkog centra, ti ćeš skužiti razliku. Nema šanse, da. Upravo nema to. šanse. Ovo nema prevare ovdje. Miro, ajmo malo presjeći, pa Želi ćemo ljudi. nastaviti. Zdravlje. Velika mi je dilema sada između janjetine i đulbastije. Ok. Velika dilema. Leskovačka iz razloga što je nema. Fiorentina je meni toliki standard koji često jedem ovdje. Kako si se Tako da- razmazio? Na koji si navikao to? Upravo hoćeš reći? to, da, navikao sam se pa onda ju ne bi ni ocjenjivao više zato što je stalno jedem tu. Ok. Dobro, I ali iz to tog govori da razloga ti je vrhunska. Ona je uvijek meni, ajmo reći ovdje top. Ok. U Slavoniji, đulbastija. Ovdje. Uvijek. Znači, ako sam te dobro razumio, janjeće kotleti, đulbastije, istaknuo bi leskovačku pljeskavicu jer je nema, Tako je. i Fiorentina koja je standard. Tako je. Ja bi na prvo mjesto stavio janjeće kotlete, na drugo mjesto bi stavio Fiorentinu steak i onda mi dijele đulbastije i pljeskavice mi dijele treće mjesto. S time da je sve vrhunski, ali ipak moram dati prednost ovim kotletima jer su nježni, ukusni, taj slastan okus janjetine, blage arome, lijepo Tako je. začinjeno, mekano, fino pečeno. Onda Fiorentina gdje se doslovno osjeti taj okus junetine, govedine, kako god hoću da se izrazim. Znači, nisu ga prikrili sa začinima, savršeno pečeno, medium rare, već neki dijelovi prema rare. I đulbastije su druga dimenzija, zajedno s tom pljeskavicom koja je posebna, nije previše slana i jako dobar kajmak i kruščić. Upravo to. Ono što ću se ja osvrnuti na janjetinu, jako dobro znam koliko je kompleksan taj proces samog janjeta, gdje se hrani, kako je uzgajano. Ne znam odakle nabavljaju, nije ni bitno, ali je ovo balans savršen. Riječ ću prepustiti Kreši. Krešo, gdje smo došli? Evo nas na Šokačkom stanu, rubni dio Vinkovaca u šumi, polja iza nas i po meni će ovo biti jedan od težih izazova samo zato što danas imamo ovako vrijeme, ovakav ambijent i kako biti objektivan sa hranom onda. Ne znam, znači kad smo prilazili ovoj lokaciji, ovom restoranu, ja sam se zaljubio u krajolik. Toliko je sve mirno, tišina, priroda, da je to nešto nevjerojatno. Tako da ljudi kad dođete ovdje, mislim da je najbolje da ugasite mobitel i da se opustite. Krešo, za početak smo si naručili, ajmo to nazvati predjelom, iako je to realno glavno jelo, slavonski čobanac, kombinacija junetine, svinjetine. Netko stavlja i divljač, koliko sam čuo. Tako je. Ali to ne vole svi. Što je po tebi tajna dobrog čobanca? Komentirao si nešto na početku kad si ga ovako promatrao. Pa evo, čim on stigne na tanjur nama, a nismo ga još ni probali, bitno je da je čobanac dobro kuhan, odnosno da je dovoljno dugo kuhan da se vidi ta njegova konzistencija, da se ne razdvoji, da nema problema svakako sa paprikom. I druga bitna stavka je naravno meso, to smo čuli već od Filipa. Da. Dok ga je kuhao. Tako je. Ono što sam ja primijetio, imaju sve domaće namirnice, znači imaju OPG-ove s kojima surađuju i crvena paprika dolazi s jednog OPG-a. Mislim da mi je kuhar objasnio da tu crvenu papriku onako melju po starinski na onaj kamen. Što vam sve govori zapravo o kakvoj se kvaliteti radi. Kad sam ju pomirišao... Jel da? Da, to je... Prijatelju, ajmo mi s Graševinom, idemo probati taj čobanac. Pa ćemo pričat. Gledajte ovu gustoću. Pazi, kod čobanca je specifično da ne smije biti ni pregust, ni prerijedak. Ovo što si ti govorio. Meso mora biti dobro kuhano, on se onako polako krčka, da se meso blago raspadne, ali opet da ostane ta neka konzistencija. Upravo to. Ne smije biti gulaš, ne smije biti perkelt. Tako je, tako je. Točne zakone svoje ima. Šta je čobanac?
Da, ovo nije samo luk, tu je i puno povrća. Tako je. Jako meni to odgovara. Znači gustina je postignuta Je. i sa tom Taman, kombinacijom. taman, baš savršeno. precizno napravljeno. Ima malo ljutine, možda bi ja čak volio da još malo ljuči, ali razumijem i ovu priču s obzirom na širinu publike. Tu ima i djece i žena i napravljeno ovako po PS-u. Ali da je ljuči bilo bi još više po mom nekom guštu. Ja bih ga nazvao turistički. Ajmo tako. Proće, sigurno. Tako je. Primijetio si domaće lepinje. Jeste. I sviđa mi se kako je servirano. Nije u tanjuru, ne moramo sami grabiti. Tako je. Porcija i više nego dovoljna. Apsolutno. Što si rekao i sam, ovo može ići kao zaseban obrok. Da. Nema previše masnoće, sve je lijepo začinjeno, crvena paprika ovdje dominira, to se osjeti i tako to treba i biti. S tim da je izuzetno mlad. Mislim da je rekao da je sad završio majstorski. Vidi se da mu to nije od škole došlo. Da je vjerovatno... Ma čovjek mislim voli svoj posao Voli i to je svoj to, to je to. Gledajte ovo ljudi. Ja, to je to. Znaš šta je fascinantno? Kad ti ovako malo pogledaš, makneš se malo iz centra grada, koliko je zapravo Slavonija lijepa, neiskorištena. Premalo ljudi radi turizam, radi ugostiteljstvo i to na ovaj način. Evo, drago mi da si primijetio da imamo što ponuditi. Naša ravnica koliko god je ravna, ali ima taj neki svoj smiraj, ima tu nekakvu priču i ja vjerujem da kogod dođe i ovdje, da neće otići samo poslije ručka, da ne kažem sit, ostaće ovdje, sigurno. Slažem se. Ostaće. I da pošaljem još jednu poruku, ljudi, ne morate na vaš odmor ići u Dalmaciju ili Istru. Dođite u Baranju, dođite u Slavoniju, podržite naše ljude i podržite domaću gastronomiju. Što više vas dođe u ovaj kraj, posjeti ovaj kraj, on će po meni još više rasti. I to je cijela poanta. Pretpostavljam da si čuo za onu poslovicu slika govori 1000 riječi. Još pogotovo uživo. Pogotovo uživo, da. Ljudi, ne znam kako da vam ovo kažem, ali mi smo si naručili janjetinu ispod peke, odnosno janječju koljenicu. Tako je. Ovako lijepo servirana. Sviđa mi se ovaj touch sa mladim lukom koji je umetnut u samu kost. U svakom slučaju sviđa mi se servis. Sve je lijepo posloženo, puno boja. Istina. Recimo, ako dobro ja ovdje vidim, ovdje imamo i cikle, i krumpira, i baby mrkve, malo povrća. Vidi se ovaj umak od pečenja. I još su nam sa strane servirali čisti umak od pečenja i reducirani. Pa si možemo kombinirati. Znači ovo je kuhar napravio, ovo je vjerovatno izvukao iz same peke. Da, kaže da je razlika samo u okusu, pa kome šta paše. Probat ćemo oba dva, naravno. Nikad nisam bio ovoliko nestrpljiv da krenem jest. Naravno. Inače imam taj trening, ali ovdje s ovim servisom, ovo kako izgleda, impresivno. Pogotovo janjetina koju znamo kako se jede. Da, upravo to. Ja bi ovo malo krenuo ovako, možda prvo s nožem i vilicom, a ako nam bude jako dobro, onda ćemo se zamastiti. Idemo do kraja onda. Inače, ljudi, ispričavam se na naočalama, ali podne je i zaista se ne može gledati normalno, tako da ne škiljim. Nemojte zamjeriti. Pazi ovo. A kako je dobro pečeno. Gle ovo. Bez noža ide. Joj, vidi ovo, stari moj. Dobro. Gle kako se cijepka. Vidio. Što radi pek. I sad ti ostani imun na ovakve stvari. Ovako, ja ću odmah probati malo sa nereduciranim umakom. Dobili smo i satricu. Ako se sjećate mojih emisija, često u Bosni kad jedemo pečenje dobijemo satricu, kombinaciju mladog luka, ovdje ima malo i peršina i vrhnja. Ja ću to naravno staviti sa strane, pa ćemo to kombinirati. Krumpir je savršeno. Je.
Složen? Obavezno satricu. Jel Obavezno. da? Ide. Odlično. Probao sam i ciklu, ne znam šta je kuhar radio sa njom. Da, to me zanima. Imaju neku posebnu pripremu za nju, malo je slatkasta, ali savršena. Čak i hrskava. Da, moguće da je hrskava od... Kažem, ne znam što je... Da li je šećer, da li je nešto... Da, ne znam. Završavaju je na nekakav drugačiji način, pričao mi je, nije mi ti otkrio tajnu, ali savršeno. Ovo još nisam... To je njegova preporuka. Ovo je... Kako ćemo? Malo umaka. Sad ću ja malo kombinirati. To je to. Nije prezačinjeno. Ne. Fino ide. Jako fino. Ovo bi čak prošlo pod onu mediteransku pripremu. Upravo to. Znači, Dalmatinci ako bi došli ovdje, mislim da bi uživali. Pazi, ovo nije klasika. Tu je ipak napravljen taj twist. S jedne strane imaš peku, a s druge strane servirano je sve u nekoj bistro izvedbi. Ne do kraja, ali to je to. Lokalne namirnice, šarenilo, savršeno. Ja sam malo više od iznenađen. Sad ne mogu reći više da mi je i ambijent taj koji mi je popravio cjelokupni dojam. Meni je ovo... Znači, čobarnac je bio dobar. Stvarno je bio ukusan, ali ovo je razina iznad. Sad će neko reći kao što pameteš, pa naravno da je janjetina razina iznad. Sad ću probati ovog reduciranog umaka. Da vidimo o čem se tu radi. Tako. Možda je intenzivniji. Intenzivniji, slaniji, gušći. Ovo je već neka klasika. To sam već imao priliku probati. Ali nekako mi je više za ovu janjetinu ovaj čisti umak iz peke. Ako se slažeš. U ovom slučaju definitivno. Jel da? Da. Nježnije, lijepo izbalansiran. tako je, izbalansiran. Lijepo digne to meso i ne prikrije okus janjetine. Slažem se u potpunosti, jer samim time što je ona sama sa svojim okusom dominira. Nisu začini. Ne. To volim. Znaš ono, dugo se pekla janjetina, odnosno bila je ispod peke. Zadržani su svi okusi janjetine. Ne radi se o pečenju, što je meni u ovom slučaju čak i bolje. Da ne idemo sad klasično pečenje u ovakvom ambijentu. Servis besprijekoran. Krumpir iznad prosjeka. Satrica fantastična. Probajte ovu ciklu. I taj detalj sa ciklom, evo, upravo krenio. Jedan detalj koji je, evo, kuhar Pazi, pitao je nas. iznenadio. Da. Kad neko zna šta radi. Jebote, stari. Obećao sam da neću davati ocjene u ovom filmu, ali meni je ovo 10, ja ne znam, već ga ovome. Danas jedem do kraja. Da, Čistim apsolutno. tanjur. Danas ću počistiti tanjur. Inače se štedimo jer imamo puno slijedova, svaki dan jedan restoran. Inače u svakoj našoj pripremi inzistiramo da dobijemo ono što i običan gost može naručiti. Znači kako su sad nama dali, intencija je da tako dobijete i vi koji gledate ovu emisiju. Da li se slažemo tu? Da li smo tu suglasni oko same ocjene? 100%. 100% ja sam ljubitelj janjetine. Jeli smo je već ovih dana i drago mi je što ovo na jedan potpuno drugačiji način. Ne sjećam se da li sam jeo isključivo čisto ovako
janjeću koljenicu. I da su zadržani okusi. Upravo to, što je bit janjetine zapravo. Ne da izdominira začin, jer rekao bi da je ovdje kvaliteta same namirnice ta koja je najbitnija. Je. Jer znamo šta je problem janjetine. Apsolutno. Krešo, imaš čast opet nas upoznat što smo dobili za desert, ali prije nego što kažeš, odnosno objasniš mojim pratiteljima što ćemo danas jest, ja već prepoznajem ovu slasticu. Tipična slavonska slastica. Da, znači ne jedeš prvi puta. Ono što mogu odmah vidjeti da su domaći, zato što su netipično čak i veliki. Tako je. Znači, inače budu i manji i znamo sada, čuli smo odakle dolaze, selo pored Vinkovaca je u pitanju. Znači, ovdje imamo jedan lijepi tris kako se inače rade. Znači, tu nam je i mak, tu nam je i orasi, tu su nam i mrvice i pekmez, naravno. U pitanju je kuhano tijesto, punjeno domaćim pekmezom od šljiva. Preliveno je, vidimo kako. Tako da sve što ostaje da se poslužiš pa da vidimo kako to izgleda. Sličnu stvar sam jeo i u Vojvodini. Sad ne znam kako oni to tamo zovu, mi ovdje kažemo tačke, može se reći taške. Tako je. I rekao nam je domaćin šokački jastučići. Tako je, da. Na meniju je ovdje po šokački jastučići, pa kad ekipa bude dolazila da čisto zna o čemu se radi. S čim ćemo krenuti? Koja kombinacija nam je prva? Uvijek oba tri. Dobro, u isto vrijeme? U isto vrijeme. Ok, onda ćemo ovako. Može. Kako sam ja to dobro rekao, oba tri? Oba tri? Da. Ne, to je ok. Ja sam veliki ljubitelj. Ovo stvarno ne mogu jesti često i kad netko mi ponudi tačke uvijek uzimam. Pored tačaka ja ne bih volio uopće vidjeti nigdje ni palačinku ni ništa drugo. Slažem se. Zato što nema potrebe. Ovo bi trebalo zamijeniti sve ove ostale deserte tog tipa. Ja inače favoriziram uvijek mak. Znam da nije svima po volji. Da vidim, da li ću se oduševiti kao i ti? Da. Sočni su, fini su. Odlično. Pekmez od šljive, je li tako? Da. Mislim da nisam nikada ni dobio drugačije. Ni ja. Baka mi je to pravila, mama mi pravi, ne znam da li uopće nekom palo na pamet osim šljive staviti išta. Sjajno. Ne znam što mi je bolje. Iako jesam ljubitelj maka, ja bi na prvo mjesto ipak stavio ova kombinacija šećera i oraha. I onda mak. I onda na trećem mjestu krušne mrvice. Ja ostajem pri maku. Ti ostaš pri maku? Da. Ne, to je okej. Orasi su sjajni. Kako je ovo dobro, Isuse Bože. Ne mogu vjerovati da ću pojesti desert do kraja. Da, ja ću ostaviti malo prostora za tortu ili kolač iz prostog razloga što je u pitanju domaći rogač koji ja ću isto volim. Ostaviti mjesto, samo što ću ovo pojesti. Da, radi se naime o amber torti. Biskvit se radi od domaćeg rogača, mislim da ga nabavio iz Dalmacije, barem je tako kuhar rekao. U kombinaciji sa jabukom, ovo je vjerovatno nešto malo kaloričnije. Zapravo meni iznenađujuće sočno. Je. Ovo je i osvježavajuće. Čekaj da vidim, ova neka kremica sa strane. Višnja, ili? Ne ili šumsko voće ili neka višnja, tako je, neka kremica. I ovdje još imaš tu isto kremu. Mislim da je ovo na bazi kave, ako se ne varam. I onako lijepo je, suptilna, nježna, sviđa mi se. Ali rogač dominira. A mislim da mu jabuka daje svježinu. Ovo što si ti rekao, i sočnost. Da. To mi se sviđa, taj ukus rogača. Ja obožavam rogače. Da, ovo je krema od kave.
Ovo je fantastično. Kakva senzacija, jebote, znači ono... Da, tačci, ništa drugačiji već što moraju biti. Ne, ovo je baš ono, točno to što bakina mora škola, biti. bakina škola, jel? Ja koji inače ne jedem slatko, ovo me iznenadilo. Ja. Amber je... Očekivao sam težu kombinaciju, Jel da? ono kad je čokolada, Da pa ti je sjede na zasitna, želudac, pa tako dva je. komadića i ne mogu Ne, dalje. ovo baš možeš jest. Ovo- Pazi, nakon mesa, nakon koljenice i nakon čobanca. Da. U svakom slučaju. Ja vas neću ništa previše nagovarat, samo ću reći, dođite u Šokački stan, posjetite Vinkovce, osjetite ovaj predivan ambijent, nemojte trošiti pare na Istru i Dalmaciju i probajte ovo što smo mi danas pojeli. Javite mi dojmove i ako nije dobro, plaćam ručak. Jer se slažeš? Slažem se, a ja ću ovo ispraviti malo sa Istrom i Dalmacijom. Uzdravlje. Uzdravlje. Prava. Prava. Prije nego što krenemo objedovat, reci mojim pratiteljima gdje si me doveo, nije restoranski ambijent, a ti si ovdje bio puno puta. Tako je, ja mogu reći u zadnjih 20 godina koliko sam ovdje, ne samo ja, da je ovo jedno mjesto puno emocija, svi koji su bili, svi koji su čuli i došli na restoran, odnosno Sala Šlamut, koji je vezan uz restoran koji je u gradu. Mi se trenutno nalazimo u rubnom dijelu Vinkovaca, u jednom prekrasnom ambijentu, vidit ćete, gdje ne radimo svaki dan, naravno, gdje ćemo svaku prigodu svoju, kako sam ja imao ovdje relativno često, provesti na ovakav način ko nas dvojica. Dođeš, najaviš se, manja, veća grupa ljudi, dogovoriš se oko menija i jedeš ono domaću, tradicionalnu slavonsku hranu. Tako je, ovdje je prvenstveno domaća hrana. Daleko od onoga restoranskog što se nudi inače. Odlično. Ne znam ljudi da li ste primijetili, ali na stolu nemamo mineralnu i vino, nego imamo soda vodu i vino. Znači radit ćemo špricer. Krešo, znaš što ti je činit? Idemo. Joj. Kad sam bio u Baranji, samo sam udarao po špriceru. Opa! Pa, ovo idemo ponovo. Ovo nećemo rezati. To je to. Svježa boca, vjerovatno. Da. Sad vidite ljudi, mogli bi ovo izrezati, ali nećemo. Zato što je ovo bilo spontano. Živjeli prijatelju, u Slavoniji smo, bitno da je dobra atmosfera. Živio. Dobro vino, fine kiseline. Moram pohvaliti samo rakijicu koju sam popio na salašu. Prvo smo krenuli sa kruškom, viljom. Tako je, vilja. I nakon toga kajsija. U životu nisam popio rakiju koja ima toliko voćan okus, ali da ne reže. Onako lagana, samo sklizne iz grla u želudac. I miris. Mene miris Jel' da? oduševio. Znači, Ko već da na mirišeš samom voćku. sipanju. Da. Rakije, da. A nisi rekao ljudima da smo pojeli pola kule na onu Adidas slaninu i malo kobasice i onaj bakin krug. Ne pokaži, molim te, krug, čisto da ljudi vide. Ovo kad vidim negdje u restoranu ili na salašu, meni se odmah emocije probude. Ovo je onaj pravi bakin krug s onom debelom koricom, onak ima miris kolača. Hrskav. I hrskav, da. Nekakvih sat vremena, mislim da se krčka otprilike ovaj fiš, možda 45 minuta, sat vremena. Unutra je šarani som, mješavina. Što više vrsta riba, to je bolji fiš, bolje onako šmek. I naravno crvena paprika, a domaćin nam je rekao da on nju nabavlja direktno iz Baranje. Osim toga, domaćin je i kuhao fiš. Tako je. Da. Tako je. Imaš čast.
S tim da ću prvo tebi sipati. Može, može. Joj, kad ja vidim ovu ribu lijepu, ovu boju. Ali pogledaj boje, tako je. Boja. Pogledaj boje, evo, 3 komadića. Bome si mi onako... 3 komadića, pa... To je to, prijatelj. Možeš još malo... Naravno. Eto. I rezac. Domaće tijesto. Domaće? Odlično. Naravno, kako drugačije. Inače, moj kamerman mi je uvijek kunuo sve po spisku. Uvijek kad idemo negdje skupa, mi jedemo većinom meso. A kad ja idem u Baranju, njega nema. Evo, i sad je napokon došao trenutak da smo skupa u Slavoniji i on će moći probati fiš i ribu. To ću mu naravno naplatiti. S tim da će ovaj puta jesti slavonski fiš, ne baranjski. I napravit ćemo neku usporedbu. Ali, evo, napomenio nam i domaćin da je ovdje baranjska paprika. Pa onda bi to trebalo biti to, barem po boji, koliko vidim. Joj, prijatelju moj. Rekao si mi da si ljubitelj fiša. Jesam, obožavam. Drugi puta u ovom serijalu. Evo, već smo na drugi put. Našem. Možda smo trebali zanemariti onaj dio da si iz Zagreba. Zato što uvijek imamo isti problem kada nam dolaze gosti iz Zagreba. Dobro. Ne vole ljuto. Odnosno, vole manje ljuto od nas, što je nama standard. Slažem se. Jel' tako? Ovo je onaj lagani fiš. Lagani fiš. Koji može pojesti svaka žena, dijete. Tako je. Po mom guštu je bilo da se to još malo zaljuti. Mi ćemo to zaljutiti kasnije u nastavku. Tako je, jer sigurno bi bio ljući. Da, mora imati onaj kik, ali isto tako razumijem da Slavonci to rade za šire mase, a znamo da ne vole svi ljuto. Da. Recimo kad sam vodio Pakita u Baranju, on to nije mogao jesti, odnosno... Upravo to. A bio je srednji ljut. Tako je. Ako je to neka srednja ljutina, što inače mi jedem, ne volim nija da mi prevlada ljutina u odnosu na sve okuse. Tako je. Ali srednji ljut je recimo ono što... Ovo je blaža varijanta. Mislim da se slažeš. Slažem, apsolutno. Nisi odavde, meni je ovo blago. Ali si jeo puno toga u Baranju i... Pazi Krešo, tajna dobrog fiša, ono što sam već rekao na početku, da se ovako odvaja od kostiju, ali da nije raskuhano. I ljudi se često boje kad dođu u Baranju ili Slavoniju i kad probaju riječnu ribu da će imati problema s kostima, ali realno neće. Nama je to od malena, da ne kažem domaća disciplina. Ko Dalmašina. Tako je. I uopće se ne bojim ribe. Volim je, jedem je redovito. S tim da ovo je kvalitetna riba. Je. Nema možda čak bi se usudio reći da je šaran iz divljeg uzgoja, odnosno da je iz rijeke. Nije mastan. Uopće nije mastan. Nije mastan. Recimo, par puta sam bio u nekim restoranima koji nisu toliko specijalizirani za fiš i točno se kuži po ribi da je masnija, jer je vjerovatno ili bila uzgajana ili se možda tamo negdje motala po mulju pa je to pokupilo. Pretpostavljam. Ako je plića voda. Da. I isto tako su mi Baranjci rekli da sva riba se treba više puta ispirati prije samog kuhanja. Znaš, i u tome je isto tako... Je. Recimo ako je šaran u rašljama, on mora biti mastan, jer inače ne bi bio dobar. Da, bio bi presuh. Ali, što kažeš, mora se ispirati. Ja nemam zamjerku u ovom fišu, ja bi ga malo zaljutio, da bude srednji ljut. Umak fenomenalan, konzistencija ribe na razini, rezanci dobri, nisu raskuhani. Domaći bakin kruh koji smo inače probali prije početka ove emisije, jeli smo u Skuleni slajnu, fenomenalan. Znači, zahtijevajte kad dođete u Salaš Lamut da vam serviraju domaći kruh, ali mislim da ih hoće. Rakija odlična i špricer za... A domaćini za poželiti. Apsolutno. Krešo, što nam je ovdje domaćin pripremio? Vidimo ovdje da imamo i dalje šarana i soma. Nastavljamo znači u ribljem ritmu.
u ribljem ritmu i to mi danas odgovara. Istina. I baš u tom kratkom intermecu dok smo jeli ova 2 tanjura smo komentirali, ja bi ovo danas nazvao gastro wellness. Znači, oporavak, da. I atmosfera i sve nam je onako baš u jednom prekrasnom ambijentu i lijepo se zabavljamo, osim što je lijepo jedemo. Ok, znači kombinacija šarana soma, tradicionalna njihova krumpir salata, po meni to je idealan prilog za ovakvu ribu, pošto se radi o pohanom, pa onda ovo da malo svježine, luk, špricer, mislim da ćemo još malo to nadotočiti. Naravno. A ja ću nam izvaditi. Ti toči, prijatelju. Može. To je to. Tako. Još ćemo ovako jako matić. Sad gledaj, možda znam. Ajde. Vidiš, sad si to školski napravio. Evo ga. I malo krumpir salate. Jel ima šta ljepše od domaće hrane? Ja mislim da nema. Ne. Ovo nam je prekrasan dan, prekrasna hrana. Odmor za dušu i tijelo. Slažem se s tobom. Za ovakvu ribu ne treba vilica i nož. A i po montonu riba sede prstima, tako da. Odlično. Nema tu šta. Svježa riba, poh dobar, nema previše masnoće, onako malo po slavonski deblji poh. Lijepo posoljeno. Nešto bi ti rekao, a nemam šta. Ne, nema tu šta više se pričati. Krumpir salata sjajna, isto lijepo začinjena, svježinu daje, taman luka, onako hladna. Da. Krešo moj sad. Kako ćemo mi sažeti ovo naše putovanje? Ajmo prvo krenuti, odnosno završiti našu priču sa lamutom. Što ti je na prvom, što ti je na drugom mjestu? Što bi istaknuo da ti je onako iznad prosjeka? Gledaj, ja kad sam te pozvao u Vinkovce, želio sam prvenstveno da napravimo priču o jednoj širini gastronomske ponude Vinkovaca. Tako da ne bi rangirao prvo, drugo, treće, četvrto mjesto. Po prvi puta? Da. Upravo iz tog razloga smatrao sam da možda su Vinkovci zanemarena gastro destinacija. Iz jednog razloga što smo mi možda malo suzdržani prema svemu tome da se smatramo da je nama sve ovo normalno. Da. Ipak si došao s neke druge strane svijeta, sa zapada, pa ćeš možda ti biti puno objektivniji. Nama je sve ovo nešto normalno, znači nešto što mi svakodnevno konzumiramo. Tako da nisam objektivan. Znači, doveo sam te na sva mjesta na kojima sam ja redovit. Pazi, to je ono kad meni Dalmatinci kažu kao mi kad nemamo šta jesti ili gore Imoćani, znači kažu mi ti jedemo janjetinu i onda uz to si još narežemo malo pršuta, vina i kao to je nama normalno. Nama ljudima iz grada to nije normalno i zato mi snijamo ovu emisiju. Ali da, možda ću ja biti nešto objektivniji. Ja bi ovdje istaknuo fiš. Bio mi je sjajan. Ovi domaći rezanci, začinjenost još malo ljutine kad smo dodali odlična svježa riba, top. Nakon toga definitivno ova pohana riba, ovo je nešto ovako klasičnije jelo. Po meni kad nema šta jest uvijek možeš spohat svježeg soma ili svježeg šarana ovako u potkovu i dobiješ sjajno jelo uz krumpir salatu. Domaći kruh, fantastičan. I one meze koje smo imali na početku, količina ograničena, kulen, slanina, ona Adidas, wow. Ako bih morao rezimirati sve što smo do sad obišli, ja bih ovako istaknuo. Svaki restoran ima neki svoj poseban gastromoment. U centru kad smo bili u Lu, tamo bih istaknuo onu patku koja je bila sjajna. Znači dimljena patka, onaj prilog, rimski njoki ako se ne varam. I uz to definitivno treba istaknuti one ćevape, one gurmanske ćevape. Nakon Lua smo došli gdje? Šta nam je bila ona druga lokacija? U San. U San. San sam već snimio.
Znači, emisija je na YouTube kanalu. Sad smo samo napravili neki dodatak. Tu bi ja istaknuo njihove stejkove, Jule Basti, one teleće koje se tope u ustima. Slažemo se tu. Favorit ispred ćevapa. I onaj tatarski što nam je napravio domaćin. Još nam je rekao, sad ću vam sve po spisku, moram kosat dugo meso, bio je fenomenalan. Još smo ga kombinirali sa onim inčunima i... Nespojiva meni kombinacija dok nisam probao. Dijon senf u granulama, bilo je fenomenalno. Mislim, sve što sam jeo u Sanu bilo je odlično. Ljudi imaju svoju mesnicu, svoje meso, sve je domaće, kontrolirani uzgoj. Janjeći kotleti u Sanu broj 1. Znači, morate probati janjeće kotlete, druga dimenzija. I nakon toga smo završili u šokačkom stanu. Nismo tu imali neka prevelika očekivanja, ali ambijent, ona cijela priča, onaj pogled na ravnicu, ona je baš Slavonija. I tu smo pojeli po meni najbolju janjiću koljenicu. Topila se u ustima, lijep servis, boje, onako, živost na tanjuru. Tako mlad kuhar pokazao je... Tek je završio majstorski. Da to nije slučajno. U svakom slučaju ljudi definitivno u svoju tekicu, gurmansku tekicu napišite Slavonija Vinkovci i posjetite ova 3-4 restorana koja smo spomenuli. Slobodno možete izabrati ono što smo mi preporučili, a možete i nešto drugo jesti ako vam ovo ne odgovara. Javite nam vaše dojmove. Mi inače postojimo da kad nešto objavimo, da ljudi prema našoj preporuci posjete tu lokaciju i onda nam puno znači da nam neko kaže da, bili smo tu i zaista je takva hrana. Ovo radimo zbog vas, naravno i zbog sebe jer volimo hranu. Krešo, tebi puno hvala što si me ovako lijepo ugostio. Mislim da ću se vratiti, gotovo sam uvjeren. Pa ja se nadam zato što imamo mi to još toga za obići i nadam se da si uživao, da ovo nije bilo samo... Ne, pa vidiš po meni, nije. Da, kažem, evo, znaš me već dovoljno dugo. Danas uživamo, nisi prvi put u Vinkovcima, ali prvi puta snimamo na ovakav način, jedan specijal. Radujem ti se ponovo, pa ćemo spremiti nešto dodatno. Živjeli ljudi, uživajte i pozdrav iz Vinkovaca. Pozdrav.